Wagye no ho anye. Ntasu okura bi mananu ena odi abawura ofie. Ena baako wa men dada we kromfo kura wa men. Ena omu nyina pacho ye ka se chusumu bi na ombe wia wa hwan na nkape. Nkape kromfo na akwamde no. Ha? O pe kromfo na nkakwamde no. Wonu obekum. Omo no mo ba mwa dia. Ebinum so ba man ko fa ma e polipolo tru anu okọ. But me de nyansam no ka meyi de wadidi ame peche. Kono kro oba na akrokro timi da eni kum timi fa no ada. But there you say a hungry man is an angry man. Oba ne bofu dada. NDC say a kasika omawia over $5 billion US. Ye kan ho asem court. Nti ma memfa allegedly say entato. Omawia man no a. Eno ne ye chichi wo ma no omo sa ato ayempia say Commonwealth mumro na ye tata yenkrofo. And all this say mutsan aban a say sika nyina be ko invest ipa ba kufu be di say the hu bi no be di. NDC is never a trustworthy party. Mumo mu na opposition tamale enne mahu tamale airport enne mahu tamale airport nti tamale fo se musa ko two line na moto abama NDC a na se bi mo amfa nyansa anto aba ya bia mebo so keta NDC by 8 years ye dia ko parliament age hu sika se yakwa kwesi keta sea defense e pa cha o me ne wo kasai insu afa keta fo monso na mo ye blinded voters amode mo enye frefra mo de maso na to aba kwa hwan ya NDC o se na mpe on se insu afa mo na are ho se omo opposition no omo mu tata aban wote so se onkoye keta sea defense abra mo age hu sika di mo anu NDC ene etisade a ade na nyansam no so wo opposition a na otimi e fight ma odi a keep them in opposition so that you can have development. This is nyansa and the people of Keta. Mi hwe manim 2024. Mi hwe manim 2024. Some obey mo be sesam. Hwe ho wife wo omo ho to ato omo. Hwe ho wai ho to ato no. Omo ko to abapa. Look at how the people of Hawaii. And you mama enkwesi saying ya this sabi me sabi me hu se men can another man can. I say when it looks like a duck and it works like a duck and it quacks, then it's a duck. Say ade ne se dabo onante te se dabo osu te se dabo dia no ya dabo timi say the men can say ya di Jimmy na to abawo. So you pese your page is na nsem bi sa be pie because papa nyansafo bi ne man eto etie nyansasem. Enso ade no said the SNSS to da bia na de kakra twim. Said the SNSS to da bia na de kakra twim. Why NDC mo jiden wo Ghana for double salary. No man say do mo dia betum ni say me pa jo person join ya obetimi I send a request. Why person baby it is allowed. They say do mo dia ba betum ni say kind of emu dudu na ya amoma in reason you there the mo na didi omuni nko ni free na ekon wutie no kasa we de nyame ayi adom don do mani mahama o sore akunya iso nche na no ote so no na ekosen ena obae ekosen sa ena yepe say Mrs. Tabako mi sweetheart pa bako sister Evelyn waba mama yenjibre na yentie de ono so e de ebre
na ya jejejeje adwenkyerɛ no sɛ de bɛyɛ ɔdɔ German na. Akwaba. Yeah, mini abema papa bi. Edi say. Nyame adom ye ho ye. Na nyame hiti. Ai, sanet ye bi otada bi ya na yare ho. Ai, ya na yare because sane ya woka no. It's about time I say Ghana for. Ya sisa ye mindset ye di to aba. Ni ehu die omane ya hwehwe as citizens. Dia beboa ye ne enchirima. Ya dachi wuni ho no ma na sebi wu kura na ubanya mo bodachi bi because school say man ko be problem ama society no obi aban bi take care of nti no akra ni problem eya da ya onya banchi bibia obeko school no mia na ni no ya kra pa obeko school akosi so obewie so ati ase nti no edru time I say regions na say Ghana man na omo sorry a when I pen as a man, I say, sebi, you move and chemi. Me a santini. Santini ne also. That's a dear now. All can na policies or the abegu one, and your cry. And ya. Once I made a cacasabanco quad a metua man. Me young Rennie. Sabe pepe. Me young Rennie. Oh, me cromuni. As and for them in Pomasem. Domia de cry meant to. Nipa ni nyamunim say nipa mo de especially so bit so kuja to say. Sa like some kofo we mu so nkofo we mu say no mo te parliament ne dia ne so do ntwantro o yes a obu mu se mu am wo nyina sebe mu nim nyansa je so no pe no nim nyansa sa na mo tie nti no dia nsa ne tie bia once no kakasa ba ko we no pe no so nipa we mu die ya anya hwe kure du ho no ne ye propaganda on be di edi on be to amandi mo nsa kra mo ade na mo nchiro mo say enipa ye wo nipa bi wo mantan mu asebi o mu nim nyansa mo akosku mo adwe mu do te mo ntra ma san kwala we mu me dada mo na sa mo mfo mo de mo bedi o mo fu penti no entwa ntro sa ye we so ma ne enko yanim because we deputy mawu aye area mu ho no so we de wa ye ho hoi fe empuntu juma na na kufu ado aban fiti kufu aban so eba na kufa mo hwembu ntudwuma ekoso voter reading so mo ho na mo nto aba ma NPP abai kra omo so na omo ba so omo de policies ya papa ade ba omani mo omani ko na nim nti ene anuanom soro hafo no ye anuanom central region mo de me nanan mo ya na mo asem kra ye me mobo kokwa mo fa so omo de to aba na nye sa region region so na apratete ohia hia pa me nana ya fantini papa me papa ya fantini so who dey aso me ntwa no asema make you pass steady ne hwe all the regions are Ghana or my madrin say dey to ya back or my static to MDC share or development yeah what you share one kasa hwe onye say me hanu maka. And for all this, the people of Tamale, Matu Abasa, and Crofia, Nane, or this was too damn. Munkosa Munsua, Esa Sebi, Namoni, and Queen Nanu. So, yes, I know they are not crying. I know they are not crying. Too damn, Mamma. Now one must say, you can now and do any for a long time. When to me, I never catch or say, damn, or not a same. That means what says me. I said, so, I didn't do it. Yeah. I don't think I'm going to school no because no. I don't see. Yeah. What you want? The pianso yini pia. I mean, kai ko kita see defense. Aye. Emma mutimi mutre mashiem. Okoya ya e ko parliament o maji hu sika e de na nsu be fam. Nsu be fam. You kill to vote for such people. Yeah. People stop. Why is that? Yeah. So about that, man. Me so cry no. Told be na menti NPP abans ase because you may be one of me. I see a kind of clear areas na omo nto aba ma NPP. Omo na omo ba omo ye adwuma kese wo ho no nipa no ye omo de omo ye omo adwen say propaganda na na ye de ko we wo say national we yo uba to say school feeding a free SHS near the other, and no, national will be a national cake.
Obia ye bi but enyoma bi on mo say e hwe regions na omo devote ma party na omo dem baso no na omo ye na omo koye won krofo we mu na mo the same NDC for no guy propaganda say mo ko side na omo ye opposition wo no omo kita law we no mo ko catch am say mo aban ba so no omo nye hwe ma mo meanwhile so no omo krom na omo nto aba na develop wo home no no dia koye propaganda against him sana de bia ye omo nwi sa bia ye national we ye ne kakran so I so sad and it's about time as it still ebe ye yeah, you are saying yeah